Kublai pi barok mentakas ngi ngadon bat ikertong jong ka mau khar pentorum kra constituency napo ka UDP iba James ban basaya mat ide ikertong iban mi napo ka seng UDP bat nginyakran hakane ka kenti halor kane ka election. Kublai baban Kublai bilap ni tu ingi halor ka jing pekre jong pi yakane ka election amnesty. Hajing saya kani ka election MCC ngalapan kre na tu arajar arpo sa ngadang temu ba ka election ke julong tu mo nama tem kala akut ho arpo sa ma te nrei ki extend biang te dah hadir nang tu pada ki ong menra nri punai hadir nang tu ki extend biang te nrei ke besusi ke ditang kani ka bai menta kira senan ha kani ka por pet ki khna school ki khna menta ki baile matrik shipo tri kelas dang mental astang ki kelas 11 ki kelas 12 ki khna kelas 12 ki bonaki ki lai obot lalong bad stop no ya ka yu ko jongki ke jing puli ke jongki khamtam magani ke exam te nrei sakawairu bakini ki hajing sha ya kani ka exam la ada declare na do bunai di November ila ada bai tenrei ngam tip pada boleh bagi declare election hang hagajuk ka por bat kini ka exam te umdai tangkat taru sakawai pada kini kajing let nam takani election duty la shimru saya kino hikai bikin let election duty mano ban up exam hajing syakil ara hadu kata boleh kim pun kot saya kini exam buplin la ada ni kena dan sara kan bila ara hadu kata kan ayu bu penra sa kat tu kat ni panai kamdan jing dan kani ngam tip kadi ka ke jingmut kalong nak ta da sa education ka hier ba hani hari jingi tip hele ai mo pite ki declare election ha ka pedeng jong ka exam te ka khna kidang ya pele jingmut ka puli ko puthi Tila dangi pai saka jing pengkrek jong pi hapok ka constituency jong pi mentala da pi hab ban yakun persat pin yakun ni ki babun ki kertong kentop ru ya I deputy CEM berem POE kumnu ya kani ka jing yakun haka te ka constituency pingi dan haduk mentangi dan rungut ki kertong banyele ni tengah ngadi na kertong UDP tengah simiki bor khat ki di baklan na takadaw ngahab dengan trishtom nala trishtom hi namar ba ngamla ban ong ba o kita kilom ta ngasim be ki ngaya la jong kelinti ngam keren tomet yanu ngaya la jong ti ngale hi la kali jing panbot naki pait ba tangkata hi tidak pipet pat ya kani ka district council lada piwan ha ka bor ke ki jing kela ki ba pinwan ra apa ka district council pi ngongi pingala dan arte mang tai pot sonsil ni buon ma ki jingkela ki buon ma ki issues ki pangi de ban pengkelan tai pot sonsil dan ri teng itu ki por pe ko me ko border issue and you to ep akan mau ba ki por MDC hapor bukalang pi kadang lawan kelun ni ki pulit asam umdei banga keren kelo nang stok iba latip lang harkongor bampuai doar blay iba idol bat nongrum bat mga sitag mir ngi nang hiar seti namar ngila kular ki pajba hapo karensan politics ba ngintrei banyadayu put sam banyaday la ka jong jait benrio na ka jing syakulun tinata ka daw bangila khlei kata hagitu ki poch polang pi kada de khat arbuji meski bro laingut ngilet minmiet ngilet ben ngim saliang ngilet cheti ba ai men sim ki bri cheti dengan lek bagi he macam rengkat begitu ki nong bi khmat ki banang tu ki badan te to nakaleng jungi hingi kit bok kir biang pi hakani ke election ko blisi bon ba